أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي ويا قيوم، اللهم يا حي ويا قيوم، اللهم يا حي ويا قيوم. اللهم ارزقني علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعمرا طويلا صالحا وحياة طيبة ونية خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. سلام رحمت برکت دلوانیا خدا لسر و توان به انشاءالله. روژن خوش دلین گش هر تم پاراوه به گلی حوالو گرین هجا به اذن و دستور رب عالمی. امی جنوبها را بچوکان جبر همه سیده خانی درسا چاردمین بخوینن. گر تدویتن کو برابر نبیتن کسب ترا، علمی بخون هم عملی تو بکسن عد جخرا. سیده خانی لور به اوایه کی پر ویجهی و ربازه کی پر خوشک گرنگی علمی، قیمت علمی، بلنده علمی تین زمان. گر تا دویتن کو برابر نبیتن کس بترا، گر تو دخوازی کو کسک نگهته، یعنی آستا کو تی گهشتی بلندایی دا کس نگهته وی درجه بلندر چه بکه؟ ناو نشان دیارد که، یعنی ادرسه کشد که بجه علمی بخون هم عملی، علمی بخوینه لی به علمی عمل بکه تو بکسن عشقارا تو بخه مسلک. یعنی چان کو انسان شخارا ایشکی دیگره شخارا تخته مسلک خواهد یو مسلکی دا پیش تخه، گر تو دخوازی تو پیش بکوی مسلکا هری پیش کتی اوه که تو علم بخوینی و به عمل بکی. یعنی راستی دا گلی حوالان کسک آن جواکک آن نتوایک گر بخوازه پیش و هره دوی خواب علمه بگیره. لورا علم جرایه رونایی پیش انسان رونید که وده که وی پویده تناس کرن، رم بی پویده تناس کرن، حقیقتی پویده تناس کرن، لی جاهلتی گل لک خرابه، فلاکت هری مزن جاهلتیه. دوی هم گوتنه سیده خانی بکن، ام قیمت علمی بزانن، ام بخوینن و به عمل بکن. بخواندن تنه تیرینا که گلی اوالان دوی ام لگور علمی عمل بکن، حرکت بکن، تب بگرن. یعنی ام بجن خدای دلوان گلک جه قرآن پیروز دا کد بجه جهو را باش بن. این رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت خدا نیزه قنجی کارانه مینا کرد بجم. لی وقتی ام وی دزانن، وقتی ام لگور وی زانین ام خواه باش نکن، ام ریا عبادت، ریا خوشیتیه، ریا براتیه، ریا حسکرنه، ریا اوینتیه نگرن، ام کونه به هف به خستنه هف به دادی قدی و فسادیه و نبی عمل کنا لگور علمه. دوی ام لگور علمه جی عمل بکن، ام لگور وی شکل ده نخواه، ام لگور وی خواه پیش بخن، ام لگور وی جیان خواه بردوام بکن. مفتعل 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 او رجزا مطویه دا قنجی بزانی تو برا. او هاجی بحرا رجزا مطویه جراتی گوتن چه آمد حمیان دا گوت توان دا جی آن دوی دا جی هجه اساس بگیرن، یعنی تیکه کاش چند تیکه بن وان اساس بگیرن تنه تیرا خواندوانان هیه چند کیته نکو تیکه مشاش بکارانی. ام بیجن مفتعیلون مفتعیلون 448 4 کیته دیگه حتی اف قطعه خلاص به توای فرد نوی مالک نوی به 16 کیته یانده تمام به. اف رجز مطویه دا قنجی بزانی تو برا دا کو تو قنجی بزانی برا قنجی بزانه پر مهمه زانینا قنجی. فلکی گمی سلکی لری چون ضیا رهنی بزان، شهر مهو لیل شو سفلگه دا ابله نزان. فلکی گمی ام بجین گمی
کردی دا گمیه عربی دا فلکیه گمیه را کشتی جی تیب کارانین سلکی لری چونه یعنی لریه کی چونه سلک چونه ریه کی داد بیش دوی سلکی ضیا روحنی بزن امجا روحنایی عربی ضیا دبیشن شهر مهو امجا مه یعنی آی عربي شهر ليلة شو أمجن شف عربي ليلة سفلة جدا أمجن جدا يعني كسين وها كيم كسين كوكيرا خناي بلنغاز جوارا جدا تيقولن عربي سفلة أبله نظام أمجن نظام عربي دبيجن أبله مثلا زارو كانوا بيجن جدا چما جبر كو زارو كن كيرا خناي نكارن خواهدي بكن جبوناوي دبيجنوا جدا عشق محبة شأذين بغض عداوة شنذين انهزموا جملة ربين اختلسوا يعني ربان عشق محبة شأذين أمجي أذينتي يعني حسكرن عربي دبيجن عشق محبة بغض عداوات شنذين أمجي نذينتي يعني دجمنتي خذي محافظة بك نحسكرن جياني طاريد كي يعني إنسان دما كوجهاب حسنكن دجمنتي هاي باريوانا دا جيان طاريد به جيان دبته وکا زندانه اف دنیا خوش و گشت نخوش دبه لب اوینتیجی خوش دبه گشت دبه انهزموا جمله روین امجن تف روین او يعني او تف روین عربي بيجي انهزموا اختلسوا يعني روان يعني رواندن عربي بيجي اختلسوا انهزموا كرديان وجان ده لغور زمان كردي يعني دبته نگرگوهست يعني لازمي روین او بخواه يعني ها لي اختلسوا رواندن بتا گرگوهز يعني بتا متعدي جوشن و در هر دو نظر جنت و ترس هر دو مرطال صارم و سیف هر دو نشیر سهم و قصیتی رو کوان جوشن و در هر دو نظر امجن زرح يعني اوه کود جنگان دال خواهد کن زرح کود بجن جبونا پاراستن اخواه جرا جوشن و در احتی گوتن جنت و ترس هر دو مرطال ام دبيجن مرطال يعني قالخان بتركيتي قلتن عربي جنة وترس صارم وسيف هردون شير او شيرة يعني شير ناكو شير يعني قلج عربي صارم وسيف سهم وقصي تيرو كيوان ام بيجن تير يعني اوق عربي سهم ام جي كيوان يعني ياي اوه كو ام بيجن تير بيتين اوهتن عربي قيسيتي قلتن طافشو قدوم دلبة چنار محفروسك كچمكار ملزمو حسك هردو فشار قطعي برين سنة ددان طافشو قدوم امجن طافشو عربي قدوم دلبة چنار امجن دنار دارا چناركو جلك بلندرتبه عربي دلبة محفروسك كچمكار امجن مقار يعني اوه داران قلدك عربي جراتي قوتن محفروسك ملزم و حسك هر دو فشار آن فشار يعني هناك نسخان دا مشار بنويسه يعني معنى برك قطعي برين انجي برين يعني هو جيكرن عربي قطعي قوتن كسمك يعني ها سنة ددان انجي ددان يعني دران عربي سنة قوتن إبلو بعير عيسو جمل ناقة جماز أو دذنا حجر مهين هم عقيلة مهري كري هسب حصان إبلو بعير عيسو جمال ناقة جماز أو دذنا حمين أو دذنا دذا ناوي دذي ناوي كي دني جهبو بيرا من شو كردي دا لعنة الله على الشيطان حجري مهين أمجم مهين يعني معين يعني هسبي مه جراتي قلت معين هم عقيلة يعني عقلة يعني حجر عقلي راشد بيجن لا حجر معناه منع شماش عقلي راد بيجن حجر لا را عقل دفي خواه خوش خرابيان جگونهان تشيك و زرار دتا دين و دنياوي دفي وي دور بكه بپارزه جو عقله کو دور نکه دمه که او عقل نه عقله او عقله سلیم نینه او عقله گهشتی نینه او عقله کمه مهره کری یعنی جانی یعنی تشکه حسبه کجرا معینه تشکه معینه را تگوتن جانی مهر
هسب حصان ام جه هسب عربي حصان تيقولن. هسب جيه نيرة تيقولن، معين جيه ميرة هسب جيه نيرة تيقولن. أجلو حمل قولك وبرخ جد يعنق هردو نكار سمن سمين رون قلو شحم بزا درع قهان. قولك ام بجن قولك كردي دا قولك عربي دا أجل، كردي برخة عربي حمل. جديو عناق هردو نكار امزك حرك عربي جديو عناق تيقولن. سمن سمين رونو قلو روين خذ تبر سمنه امجون روين عربي سمن امجي قلو يعني زخم حيوان هاس قلوة يعني قوش قرتية عربي سمين تيقولن. شحمي بزة امجي بز حيوانات عربي شحمي. درعي قهان امجي قهان اذا قوشيرت كثي. مرصدو منهاج طريق رين مرسوس قوي عالي سامي چبلن مالك صاحب چخدان. مرصدو منهاج طريق رين ام بجن ري عربي مرصدو منهاج طريق تيقوتن. مرسوس قوي ام بجن قوي يعني صالم كالبنيان المرصوص يعني المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. چانكو رسول خدا فرماند که توی باورمند یاره وکا خانی کوسا سالم هفدو گرتنه توی وسا هفدو بگرن هفدو بن پی نکن ریزو حرمت جهورا جمافین هورا نشان بدن خوزی. عالی و سامی چه بلند انجم بلند عربی تی گوتن عالی و سامی. مالک و صاحب چه خدان انجم خویی عربي مالك وصاحب تي قوتن. بلي حزار رحمة خدا لقورة سيدة خانبة قوي قدر وقيمة علمي بمدى يزانين بزمانكي ذاكري وبزمانكي بالربازكي ويجي أدبي وقيمة علمي ونوف نشانة سر بلندائي كيف خشيه و بشوچوني نشان مدايك و اوجه ام علم بخويرن به عمل بكن. خدا تعالى علمكي بعمل و بإخلاص پارا متوان بكه و مجري حق جدانك حفظ ما شر ظالمان ببخت و خاين و فسادان بكه إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.